эцэг Есүс биднийг нөхөдгөөр дуудсан гэсэн. Бид нөхөр дотроос бие биенийг байж байгуулсан. Lord Jesus called us for fellowship, and also with the help of this fellowship, we also build ourselves and each of us together. Тэгээд нэгдүгээр Коринт номын 15 дугаар бүлгийн 50 дугаар 55. Let's go to the Bible now. So let's just go to 1 Corinthians 15, verse 57 to 58. If you have handphone, you can see a handphone, or if you don't have Bible, you can see a Bible. Харин эзэн Есүс Христээр маань бидэнд явал өгдөг Бурхан алгадсан байх болтугай. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my dear brother, Тиймээс хайртай дүүнэр минь та нарын зүтгэл эзэн дотор хоосон биш гэж мэдэж ууштай байж өвч дайвалгүй эзний үг хэрэгээр үлж ялхаж бай. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that the labor in the Lord is not in vain. Тэр Есүс Христээр дамжуулан бидэнд явдаг гэсэн юм аа. Lord gave us victory in Jesus' name. Тэр яралтын сан бидэнтэй хамт байгаа. Бидний амьдралын Есүс яралтай болно. If that victorious God, victorious Jesus Christ is with us, we can win every day the problem in our lives. Тэгвэл бидний ингээд эзний төлөө зүтгэж байгаа зүтгэл маань хоосон биш ээ. Our labor in the Lord is not vain, not in vain. Маш олон хүчин зүйлс бидний хоосон зүйл, өөр ашиггүй зүйлс, дэмий зүйлс зүтгэж байна гэж ойлгодог. There are many temptations in the world that says that temptate our labor, as our labor in the Lord is in vain. Энэ дэлхийн маш олон хүчин зүйлсүүд тэр хууштай, зоригтой, яд дотор байхад үнэхээр биднийг уруулах гэж, дайвуулах гэж, угар хийх гэж оролддог. Many factors in the world just prevents us from the kind of free, glorious labor in the Lord. Харин Паул өөрийнхөө хэлсэн та нар үнэхээр та нарын хийж байгаа зүйлсүүд дэмий зүйл биш ээ. Үнэхээр үүнд тууштайгаар хичээлдээ өөрсдөө зориулаарай гэж хэлсэн байна. Apostle Paul said in this verse that your labor in the Lord is not in vain. Хичээсдэр анчсан дээр гараа тавьчаад одоо эргэж харж болохгүй гэсэн. Зөвхөн сүмөр үү те. Нэгд бид уршаа авсан бол бид одоо буцах зам байна. In the Bible it says that if we start our way to the God, we don't have any right to stop and go back. Энэ цаг үед бидний биеийг зоригжуулж хооштайгаар маш хамтдаа зүтгэцгээе. This time is the time to encourage ourselves, encourage each other. Бид хамтдаа урьдчилснаар бидний амьдралын бүхий талбарт ялалтууд байх болно. If we can be together, and if we can go forward together, every victory will come to us in the world. Тэгээд эцэнд бид хамтдаа тэр цогцтой ялалтын алдрыг түүнд өргөхөөр дуудагч юм аа. And let's give glory to the God that's worthy of that victory. Бидний энэ боломж замшаа байгаа энэ үедээ бие биенийг зоригжуулж тэгээд урагшаа хамтдаа зүтгэцгээе. Now we are together and we have chance to encourage each other. Бид биеиндээ бие бүхнүүд юм аа. We are each of
us is kind of organ in Christ's body. 그래도 예수 그리스도 бүх үндэстэн бүгээр аврагдсан юм. Every nation has been saved by Jesus Christ to give glory to Him. Бурханы ядаж өгөх энэ үйлчлэл ганцхан монголчууд юм биш үү? Пакистан, Индонез, Филиппин, бусад үндэстний төсөл юм биш. Бид хамтдаа үн цогцтой апгрейд өгөх болсон ба. This work is not for only Mongolians. This labor to give glory to the God is the work of every nation, everybody in the world. Бид бүх хэл үүний нэрийг дуудаж, бүх өвдөг үүний өмнө сүмжиж, Each tongue in the world has to sing praises to God, and also each elbow must be, each knee down in the front of Jesus Christ. 자, тэгээд 그런 놈이 15이 дахиад 28 уншаа. Энэ цагийг Let's just аудио зөвлөж байна. read out the verses. 1 Corinthians 15, verse 57 to 58 together once more. And I think it's enough for today's sermon. Харин эзэн Есүс Христээр маань бидэнд ялалт өгдөг, Бурханд талархал нь байгуулдаг. But thanks be to God, He gives us victory through our Lord Jesus Christ. Тиймээс хайрт ах дүүнэр минь та нарын зүтгэл эзэн дотор хоосон биш гэдгийг мэдэж бууштай байж өөчтэй бишгүй эзний үйл хэрэгээр үргэлж явхан бай. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Та бүхний зогсоох ямар ч зүйл байхгүй. Үнээр урагшаа давшиж ядалтын алдрын эзэнд хатдгийг өргөё. There is nothing in the world, there is no factory in the world to stop you in the Jesus Christ. And so let's just give glory, praise to our God Jesus Christ. Та нарын зүтгэж байна бүх зүтгэл хоос бишээ. Your work and your labor in the Lord is not in vain, I say again. Эзэн алдрын. Glory to the God.